थानाय 7 तारिखआव जे गणतन्त्र हिसाबाव जे गथना तामुनि थाखाय जों जदों सायमानो थानाय 7 तारिखआव गणतन्त्र हिसाबाव सिनि ताकुक नमस्कार रिया बिनि फ्रेन्ड संबाय बिनि फ्रेन्ड संबाय बुंनो गानावो तमा जागाव बेराय थांमानि आ जागाव खरसा वानजिबो संनि बरंनो न बासिना थांतिनि बर' जायाखै बुयै वानबो सं बर' बुयै बर' आदिनो 7 तारिखआव बुयै कारेन्ट शट थांगि बर' हमें खिखलाइया हमें खिखल माने आगलो गंडसरा हस्पिटाल लो बरो एडमिट खाइया एरपरे 7 तारिखो 12 तारिखो बनो कोलायो तलांका हस्पिटाल लो कोलायो हस्पिटाल तला माने आगलो बनो कोलाय हस्पिटाल लो नारमालिया कोलाय डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल लो एरपरे बनो रेफर खाइया आगरतलाव साइमो जतनो सिबि साथंदाबो आइना दिनो बिनि लांबा चखा 12 तारिखो जों साइमानो ताम गथना बड़ी थांगासिनो तिप्रा हास्तेबो आगे बाहायनो गति जाक सिनायदि मडलाइ केपें बिजित ताइसिनि हरो तासिङो जों साइमर 2019 जे गुलि खाइजोमोन सिन बरक साल बोसोर खागे गुलि खाइजो दंसिनाय सिन बरक साल बोसोर खागे थिंजा दंसिनाय बुनि वानसात बसंनि बरक बाय आमा एके जों ताकताइ निलार तंगला TSF नि थ्रु जों हाइमन कक केसारमो जोङो जों तंकसां नायो हाइपनो ताबुकले बेलाइकेनो बखावो थैकलाइखे मुक्तिकलाइखे आबा हाइके खरचा स्टुडेन्ट न हाइके बुमारक जों नुगै बो बेलाइकेनो स्टुडेन्ट काहामुनि जों साइमाका बो स्टुडेन्ट काहाम बो खरचा परिबोय बो IAS मकन खामु बो IPS खामु कासे अफिसर लेभेल साख्रि खाइमा गबो बो कासे सिनि दफानि कासे मुथाइङै बो मुफां खामु आमाय बरनो तिनि बुइ खिखलाइखे बुइ बोथारका आ बुइ बोथार माने जों खानावो चारजरा सिम रम जाखानै चारजरा मा सिमि जों रम जमा खानाका हाइपानो जों साइमानो जे बंनि जे नुगनाय ताइ जे साइमानाय रनो बिसिं जों खानाका आजागा जे बुनाय र मोर देन 25 to 30 बरक दङ हनै आ जे बुनाय रनो ताङि खरबरि सिमि रम जाक ताइ 20 30 रम बरन रम नांथुं हायांगाके तिरफ्रा हास्तेबो जों तंकसां थिं तंकसां नायो हाइपन जुरि रमि हांगाके नेक्स्ट जों तिरफ्रासुरि फेडरेशन TSF स्ट्राइक दाउनानै बाउन्ड नाय आबर कसार मदं स्टेट गभर्नमेन्ट ताइ एडमिनिस्ट्रेशनो दादादि रमनां थुं जुरि दादादि रमि हांगाके आलंगो चबै दादि आलंगो चबै बनो बरसरि हांगाके जुरि बनो डेथ पेनाल्टी हांगाके TSF सिरगे तंगलाक जों बाय दंनाय 12 घन्टा स्ट्राइक थानानै आफुरो स्ट्राइक थांफुरो स्टेट गभर्नमेन्ट TSF नो कुनु हिनमागलाक कुनु साइमागलाक बिकज इट्स फेलियर अफ स्टेट गभर्नमेन्ट होननै जों वानसुकनाय खायनाय जों जे मर्डारार बर' मानजाया सा जों जास्टिस सानाय जे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अफिसियेल आज केस नाय दंनाय जों बरनो एपिल खायनाय इमिडिएट अरेस्ट खायगोन नोंथों रुतो गई सप्ताह कैसा का तांगई only 4 are still arrested पुलिस ऑफिशियल बरक जोनो जवाब मारनाय बरक अरेस्ट खायमायाके that will the failure of administration and the government जों तबो कैसे न्यूज का समान नोक तंगो one sided news media रक आरो तमात फुनुक तंग नेशनल मीडिया अंथों ते कबामा मीडिया चैनल
Nok sok sajak mani dugan sok sajak mani amon simi phonogo. Paramesar yang bo bothar jak mani amon phonok jak liya pok jak khai. Jung mia fro kaisa news tukha. We have seen the government official. The minister has visited the place. The demolished place of a visit khaiga. But he has not visited the demised family. Why the government is playing a one-sided government? Borok teman message roganai. Jung TSF aro visit khaika salai sekang. As a student organization, we visited both the place, marketplace and the family place. Kaisa Tiprahastini minister aro nini SP yung DM tongo. Why cannot they give the protection and visit the place? Sung kanaka isung man bon by borok family o thanglia. Government borok tuma message pass kaya nai. Sung TSF amano sana. We condemn the attack of the SDM office. Sung TSF amano condemn kaya. Police officer ni failure mo. Corruption minister, magistrate, SDM, DM, SPR songizak. Law and order aro kurikha. This is the failure of government and the administration. Sung TSF immediate arrest. Them involved on arrest kayang ke. Sini cotton movement ngai. This is a warning to the government and the administration. TSF, we won't remain silent. Justice to be served to Professor Riang and his family. Sung appeal kayang Zoto lukuno to support TSF. Sung niro loge tong khang ke. Sung kya bana kirya. Sung front of finai. But niro ni support nanggo. Ang te sing samahai. Sini borok rok talsang kan pok thanggo. Bisojit Debarma. Montreal Kaipeng. Borok bothar jang mani tak phone justice maya. Sung TSF 2019 no. CA any protest khai pro sung guli kok jakha. Amani basung justice maya ko. Tani bagai. Sung public no omani appeal khainai. Sung family by stand tongo. Public no appeal khainai. Chini loge tongo ni bagai. Chini movement oro simia. Tini long tribal go khaijak tongo. Immediate arrest. They involved on another arrest kayang ke. We want the government and the administration. We want peace and harmony in the state. But if you want peace and harmony in the state, do your duty, very responsibility. I want to appeal all the government officials and who is sitting in the government power to take this matter very seriously. We want, on behalf of TSF want justice. The culprit must be sentenced to that. They should be hanged. It is an inhuman treatment toward the indigenous community. Future om dahai sini sure ni sakawo sini sura ni sakawo tang thong sung TSF naiga. Public no sung amon appeal khainai to stand unitedly. Sung thansa no but sung thansa ka khorang mati sanai. Goni bagai TSF immediate arrest naiga. Sabta kaisa laiba arrest yang ke. We give 2-3 days ultimate time. Nirok badaro simi peace naikengya justice maronai. Parameswar yang no bothanai rong no saza maronai. Borong no sentence to death maronai. They should be hanged till death. If government fail, if the administration fail, TSF will remain silent. Sung sring tonglak. We want peace in the state. We don't want Tripura state to be second Manipur. This is our clear message. We all know what is happening in Manipur. This is our strong message to all the state people and the government and the administration. We are a very peace and harmony loving people. But if you want peace, justice should be served. The culprit must be punished. They should be hanged till death. This is our warning. If the officials are not taking this matter very seriously, TSF will definitely